Eibuga lokombarara nesebuni IC page Aboliasio nukabol games o primary ukarukalo Sam Odongo atupiton e commissioner loka physical education ngese lepit I district tan anyonebe wakinete kesi Apiyai nuda edutana kinapugan I district tan kanu Aboliasio koto maswa misoit. District, cities and municipalities, local governments, please, as the minister we are saying, and my minister is emphasizing, use the co-curricular grant given to you for the right purpose. Do not divert the funds. Idwelo isap keda pesur lu ikaru itomonare itomonangon keditomona kanyape kesi epote ai todianar atalantana kech Pauline Musigire Apolok Icholong Uganda Primary School Sports Association kesi keuntebe erasinguna inapeta noda itolomutai kanu idwe ai todianar atalantana kech Aboliasio ngun nesi okarulo ejamunebe epote I districtan lwedoreta akwatata kaisangona lukanyangon ajaikin toma Aboliasio nuko primary nesitolo C eriongetelo ashoman keda Aboliasio eruchokina keda atukot na irereino Aboliasio ko primary Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti.